Mano sana umancho mulebeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya heli ndengo manye nara yabereka gokolekana kurwa chingongo chonsi inye chense Chinsa mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net Editorene Fridah Kerubo na Chinsa mochi bierokele nyotokubatanere Joshua Autaikaransa oike helindengo manye asenchira yowenge chinga kitoroche mukagerwa boboibi litkolia rero asensemeli ya kianungu abakago itwa woika ogokwa ase omokonyi bomugambi Clifford Nyanumba abakakwenekia egekoro ikyo nabigasoro gongorwa Gusii ekyombe ya Treasure of Hope Africa kigendete no murubiri bokurwa ebitamba byobochenu gucya ase abanyaruka nenchere ya moyo kogenderelia nabo igogosira umwana omunyaruka koigo muwaziri wetsemi Ezekiel Machoguni gabakagwikira nabo siwe Senate ase okoiranelia amabolyo aliarengete wizara yechisemi nabo igo ase mucho Nairobi imya KCC nigo abananchi bagendete kurwa ebirengereri byabo kubwatkana ne bili yechibesa aneneli chiko lyo komentwa ebango asibabiri bakwenda mamincha no kubolia we serikali Mwanchumulia toska tonyegera kwirananda sekekeke kerebosio elinde ngomanye amange Ingo chaka Amayia yebirebiga umwanchumulia niongo chakera county ya Nyamira asengo kumanyabuna nigo omukagerwa woboibi aserieta Dickson Nyambega Samuel abakago itwa litkolia rero asensemo ya kianungu yegotoka ase wodi ya Magombo imeyebunge ya Kichutuma Saba county ya Nyamira koenekia yo no mukonyi bomugambi Clifford Nyanumba ase abagakoruge egekurege tindi boigo kolwe egikurege tindi gocha asaba menye bensemeyo abakuimukia lichiko asama bokabo kurende nigo abagakoba bolia koba abatoere ruchinga ki obotuki bagendete gokolekana Maritana nkoro Clifford okonu Nyanumba mugambi osira tsa profession na ndije nko akitiga yambogo ono nalinke bara sabor mambia anyora nko akurusi mino mutuleti ore kurwa igo kurwa yambanenga omuntu itirwe igega nyambo so karanaicha nanyorende umutuleti ongeresanga mwana gachete bakabune nyumba yao manyene umwana yakuruku Dickson Nyambega uyo Samuel umure miaka 35 wono gachete bakabuna egari yo manyera so umuntu asira bakaigora ime bakarusia petri bakaiba side mira Debinto binde byanga segari alafu dende ekaraba banyira babwati bacha banyorinde no abigete mwaye atindikete mwaye nsemo iga karaba ko muburi dende wansa kutama aliyo nyimo injustice ya mubwati kurumaiga bansa kumuita bamwaka magana mpaka bamukura bono bobere nole gaiga nchira na ndende yora bale mocha libono ntokotebia abana baitunga mpaka kole bintu nebyo boibi yagara biko baretera banyara bago ituno yaitiru na ndende ndabantu baituna botoko basaulinga ko banyariro umuntu muibi bako muitarinde bamubeka chingo litwa muiraria dinde ogambi kulinkana ndijiko yo nari goteba I think nara yin Ekyombe gya Treasure of Hope Africa nigo litkolia rero kyabake gotalera ase skuru yoboroso ya Rieteke nabo igo eskuru ya sekondari ya Ivecho yogotoka imeyebunge ya Bumachoge chache asomorobero bokwena na ebitamba byobochenu okwana kurwa Chinsa mecho ni baba kwenekebuna inenchere yemo yogosira omwana omunyaruka nabo igo kwena na amaigelyo asengencho yogokonyeka asamatuko alewosio Chinsa mochi bencho school yeri take primary twachago celebrate korio mwana omunyaruka nago tukobaye bitamba byo buchenu irinde banyaka bakomisia matuko ye classic bale sichinga kichiri cyabo cyamatuko yo buchenu
Lero niko torega igasi skuru yeriteke for celebrate rit korio gwachenuria basubati amuna abana ba minta bakebara se skuru yega. Twagokire ko korikora buya nende togotebya bari mumbya mona sengincho bapnyara go twari bagario yogo sangana into twanyara togo somi na gosemi abana baito ase kinyoronga kibata kire ko erenda sa abana banyaruka. Boy gon tutige pie abana baita bamuramaega nento gwakira ne skuru yebencho secondary nero ngambya mona sengincho ya kutomera abana twanyara to kubaseme na gosange kikirege ketwabuate twanyara to kwa abana. Muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machugumba kinigo abakagwikira nabo siwe Senate asokwiranirya amabolyo ayo arengete ewizara y'ekisemi animono ase bikoro bya bikwanekigwa amatuko abwangoiga ase skuru yabaiseke ya mukumu okwana omuseneta Boni Halwale nigo abagania omuwaziri kwerera asobwagale emirobelyo ewizara yo yaberege kobeka asokwenekebwa na bikoro bunebyo mbirigo chikwenekigwa amatuko abosyo boigonigo agania omuwaziri koerera ogosirwa ase bali babete bakonyora omuchando ase eskuru yo. Mr. Speaker, sir, I rise to ask question number 22 on the order paper, being A, could the Cabinet Secretary state the remedial actions the Ministry has taken to allow resumption of learning in Mukumu Girls High School in Kakamega County following the suspension that occurred due to suspected contamination of food and water that resulted in the death of 4 students and 1 teacher, and the hospitalization of more than 100 students in various hospitals within the county. B, what support has the ministry given to families of the deceased, particularly in meeting the cost of treatment where applicable and the cost of burial? C, does the ministry intend to compensate families affected by the suspected contamination? Thank you, Mr. Speaker. Tinga kecho boigo omuwaziri Machogu nigo abaga kwiraniria amabolyo yo asabaga kwerera emirobelya berega kobeka anene mono ase skuru eyo elinda kwenekia obokoleri obuyagati yabo no gukinia ebirengo byobochenu animono asokwenekia bune skuru eyo ngutumekere amache amakirono ku kigima boigo nigo ayekibino bereka gutalira eskuru eyo na kumulikera emirobelyo asokwenekia na yonsi yaikiranire. Mr. Speaker, secondary, the following actions have been taken regarding the water supply at the school. As I went there on the 15th, I did request the means of water, and we have done the following. All the tanks at the school have been flushed out and cleaned. All water storage facilities have been properly cleaned and fitted with the new taps. The tanks are filled with clean and treated water that is routinely tested by the Lake Victoria North Water Development Authority and the Kenya Medical Research Institute. The water piping system has been designed and upgraded to avoid leakages. The ministry has operationalized a water purifier dispensing unit in the school. This has guaranteed access to safe drinking water, and Honorable Chair, the Honorable Member knows that on Saturday, the 27th, I was personally in Mukumu again to commission this water system, plus the water borehole that we have done for the school. Indeed, the cost of that water purifier machine is 6 million. The ministry has also sunk a new borehole in the school compound across the road. A pump has been installed and the water output is 8.12 cubic meters per minute.
Mawaziri boburendi baime Kithure Kindiki niga bakagwikirana asensemo ya Isebania asomorobiri bogosonsora amangana kubwatkana no kungsana na kukwaberigo kwenekegwa ase Chinsemecho okwana korase skuru yemo ime Isebania nigo abagakubolia aborkyo gutwara chimbwa chingia nabo igo kwenekebna nachikobwaterana na baiboli asokweneki obukoreri obuya na gutinya oburendi ase Chinsemecho. Na hii sababu ni kuhakikisha tunasoma katika hali ambayo mtatizwa. Nimekuja hapa kuhakikisha kwamba naendelea na masomo yenu na vilevile serikali itaendelea kuwasaidia ili shule yenu iendelee kupata ile mahitaji ambayo inapatikana hapa environment nzuri ya kusoma. Tii wazazi wenu, tii walimu wenu, na sisi tutafanya kazi pamoja na wazazi wenu, pamoja na walimu wenu kuhakikisha kwamba wako katika nchi ambayo ni salama, ili siku ya kesho wakati sisi tutaondoka, sisi watu wazima, wakati tutaondoka, tuachie nchi, kuwe walimu, kuwe wazazi, kuwe mawaziri na wengine hapa Hukwana chinga kicho boigo nigo Kindiki abagakweni kibuna nigo eserikali yekirire lichibu yokonganya abanyanyimbo korwa segetaseni ki abanyanyimbo ya Isebania na boigo abo bisa korwa sensemeri ya Kebs na boigo KRM boigo nigo ayene kibuna nachikoleta abo bisa abaya ase Chinsemecho na kwayenekia obotohereru buburendi bobwenerete. Serikali imechukua hatua ya kuhamisha maafisa wote wa kituo cha polisi cha Isebania. Tulikuwa tumehamisha OCS wiki iliyopita, tukahamisha deputy OCS. Amri ya serikali ya Kenya, ofisa wote yule wa ngazi zote ambaye alikuwa anahudumu katika kituo cha polisi cha Isebania lazima aende na apate nafasi ya kueleza yale malalamishi ambayo wananchi wametoa akiwa mahali pengine, sio akiwa hapa. Kubwatikana no kubulia gwe serikali ya Kenya kwanza asokomenta ebango ase ebirengo nigo abananchi bagendete kurwa ebirengereri byabo imyomocho Nairobi asensemeli ya KICC korengana nabange nigo babulire serikali gotabatwika egurubenene asensemeli yebango asikurinde babiri bakororokana kwa koboko omurubiri bwo kwagacha chinyomba chiligolire insekigima nabo yugo chingia. Nua tunaamka kama ni mtushi bado yuko juu, hadi hizi sanitary pads hatufiki bei bado. So mimi nasema hizi vitu zimepanda, at least zishuke tu chini. Alafu hii story na mahao mimi naonelea iko tu poa juu tutapata kazi ya mjei huko juu, bado mlituambia kazi ya mayouth bado hatujaiona. So mimi na suggest hizi manyumba zijengwe ndio tupate kazi ya mjei huko, ndio at least tukifanya hii job tutamanage kulipa hiyo nyumba, pia sisi tukae maisha poa. Mimi ni ghetto, so siwezi chukia kukaa life poa, at least ati nafuria nguo kwa nyumba, pupu kwa house. So mimi naona iko tu sawa. Lalo. Joel Lalo, first year law student at the University of Nairobi, from Homa Bay, Suba South constituency, Gusii South Ward. Okay, I'm here to I'm representing the comrades and my illiterate grandmother at home. First and foremost, we propose the bill.
necessarily the house levy. Like speaking of the house levy, it will be of help as the comrades in terms of accommodation and maybe job creation. Or like our campus at Parklands, we have got inadequate accommodation facilities. So as first years, we are forced to move to Lower Kabete campus, where we are being ferried. County ya Embu nigegendete kwirubiria bwikiranu asogochengira rituko rya madaraka rirakorekana rituko rya angyo tarike ya mutinyo 5 mwaka oyiga okwana regional commissioner Paul Rotich nigabaga kwenike buna emirubiri yonsi nigo yayikiranire asabaga kwaligania abantu bonsi me county yo asogochenga ase obwamo boigo nigabaga kwenike buna nigo oburendi burachikwenekirwa bwekerengo kigoromono ase omuro. To start by welcoming everyone to tomorrow's day, the day when we are celebrating the 60th year of our independence from Madaraka. Over the last 6 months, we've been preparing for the event, and to be more precise, under 20 weeks, we've done all the necessary preparations to ensure that the event kubatikana no roboti kurwa ase abo bisabo bochenu nigo yabirige korokana buna nigo ebinyinyi byenyamoryo bigendete gukina kera lituko abo bwatani nigo besokiri bene nabayigo korwa basemya kigima naki abantu babwenete gwetanga kurwa ase binyinyi byenyamoryo. Wimbo wa Ministry of Interior na wimbo moja kwamba tupambane na kile kitu kinaweza kuongeza ukimwi. Tupambane na kile kitu ambacho kinaweza fanya wasichana wetu wasiendelee na masomo na wasiendelee na maisha mazuri. Na tupambane na gender based violence. Chiefs na police, hakuna kumalizia kesi yoyote ya aina hii nyumbani. Lakini shida kubwa si ya machifu, ni nyinyi wananchi. Mnamwambia unajua huyu sisi ni watu wa nyumbani, si hata wa nyumbani. Sasa baba akisakiwa ndiye alikuwa analeta mkate kwa nyumba, itakuwaje? Kuna study ilifanywa ikaonekana kuwa kwa watoto na pia hao wanarika wale wako between 15 to 24 awana correct information. Gavana wa county ya Samburu Lati Lelelit ni garurege kurege tindi ocha ase abalemi betugo abatari kwira abana babo ase skuru esengencho yo kwenyorera chisemi nigo abakakwenekia kero mwana na bwenderete kwende skuru asomoro bilibwe kwenyorera chisemi ase abakakweneke buna onde bwensi otachikubwati ali chikelyo nabeka kuimukirwa etambukirege tindi ase abakakweneke buna nigo obonyabi. We want to ask our people, watu wote Samburu mpeleka watoto shule. Sisi tunaleta chakula, sasa kazi yenu wasasi tafadhali. Ni vile sina nguvu kwa sababu siwezi kuwa the constitution haiwezi ni allow. Ningepeleka kila mtu jela ili apeleke mtoto shule, lakini tumeomba kwa heshima wapeleke watoto shule. Haki ya mtoto mmoja ni kwenda shule. So ukimkataza kwenda shule unamkataza haki yake. Our kids will be fed for the whole term. In terms of school feeding program, and we are very happy about how it went last term and last year, because we've seen increased Mwancho mulierelia korwa soroboti oruni onaikire omoelio bwa mangana maya asebire biga kurende toskato nyegera ekoraga ensa eyemo ayona mange no nyara senchira yobwikiranu
Kulindi nyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net maiga kamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogide gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama abigal tobe tukubatanere Joshua Auta asinsemo chebyerekelyo na ncheliane Fridah Kerubo Toska papa sikongo swali no murobili bwechingero.